I poslije vidimo ime Aleksa i dobrodošli u novi klip na Fallen Heroes kanalu. Znači danas ćemo igrati Skywars sa... Safed Games PC. Yeah. Ok, igramo na Mineplexu kao što vidite. Ovo vam bitna informacija, mi smo sad upravo trenutno... Creepers team, da, Creepers. Da, to je Ništa, to. ja ću doljati idi. Da, znači nekoliko ljudi mi je preporučilo da se fokusiram više na gameplay nego na priču, tako da sad, evo, ovo je klip za gameplay. Ovdje nema ruda, džaba kopaš. Ne. Ok, mi se odmah moramo bridžati ovamo, znači odmah umiremo. We die together. Nema molim te, nikada. Bježe, skoči. Ajmo. Nice, loot. Dia sword. Nice. Ja sam se Dia sword. stekidovao. Super. Super. Opa, jedan za mal ne pad. Evo ga. Ovaj ovdje Ništa. mali iz Nepala. Evo resi. Ok, nek on dođe samo, ajde, come to me. Kako si ti stekao, ne? Ja se zovem Aleksa, ja sam stekovan. Evo, Ne. šibicom na Rusiju, jel moguće to? Vidi ovog nesretnika, ovaj ni šibicu nema. Gurni onog. Imam, Brate, koliko. ali mi muka da ga vadim sad. Šalim se. Idemo. Ajmo na njih, u stvari idemo na sred. Ja imam ender perlu, hoću se ja perlat. Nemoj biti pička. Ona jedna, nemoj da Boga budeš mi. minđa. Ja sam se perlo pa ti parlaj. Minđo. Ajde, brzo. Ne tamo ići. Sad možeš. Ne. Jel moguće? Jesi minđa. Izneverio si me. Lijepo materni. Zato ja ovdje team derem. Ha! Kad si im s leđa prišao minđo jedna. Viš koga si ti minđa? Ja igram kao pička. Ko lepina si bolan minđa. Tolika si. Opa, s kim si, ko se ovo bio ovdje? Meni zalagu Mineplexx. Nije, dobro. Hrana for Davin. Ma da Bog da izginu. Ma, Ubija! Čuti, Bobane. Samo da im. TNT mi treba. Aha. Nice. Gdje su igrači? Kude? Ti imaš perlaz. Yeah, I see one player. Dari mu sad, gaći. Ju, ali te čovjek jeba. Ma, kome Ajde, jeba? perl. Pao je. Opa, evo ga. Vidi ovoga. Dari ga, jesi ninja. Jesi ninja, eto ti ga lijevo. Jao, zašto sam ovako jak? Odgovori mi. Evo ti ga, dolazi. Drka, tu. Zašto sam ovako jak? Molim te nek neko odgovori. Zato što si minđa, ona jedna obična. Ja vidi ove jadnike. Ja. Minđo, vidi minđi. Ovi su baš jadni. Možeš samo da me gađaš time, ništa drugo. Come please. Ajde perlavi se. Ma nemam perlu. Pazi, ovaj Sad ću ti je ja po haker njih. u žutim pantalonama, ješ čuo? Sad ću ja, nemoj da me Ili ima zajebaš. Ili ima samo bolji ping, ne znam. Sad ću ja ja have TNTs. Kurac pobjegit će. Ma ko? Come. On ti je haker, pazi. I ja sam haker isto. To znam. Nemaš Nisi ti problema. haker. Ti si ninja. Herčina. Ja samo igram kao ninja. Evo spojit ću ti put ako ti toliko treba, come on. Aha, on je haker. Znaš ti kad on tebe hakeduje, gledaj sad. Šta je ovo, kakvi su ovo minioni? Čekaj. Zamisli sad te ubiju. Ubio bi se. Dar ga. Minđo. Brate, ova dvojica sam se bojim da je zombi žuti, neće iza leđa doći. A daj, idi, bjaži, idi po Neću. TNT-ima. Ma neću.
A pusti i nek se bridžaj. A vidiš da sam napravio put i sad odem po TNT. Da im hitiš. Brate, hoće doći oni. Da si na kraju radi ono što sam ti ja rekao. Mora se. Umrite! Gotov jedan. Daj! Nice. Šta sam ti rekao? Nice. Jedan gotov. We die together. Andrija pro. Ubit će te, ne moš par kuraca da vam, nemoj. Eto ga, Derka, aaa! Gotovo. Eto ti ga, nice, gotovo. Ujebo mati. Šta je ovo, brate, padni je. Eto ti ga, Derka. Derka, tu, nice. Bravo. Ovo je win, prva partija, prvi win, mi se vidimo u drugoj partiji. Znači, evo nas u drugoj rundi, znači da bit ćemo baža, ima neki jasi. Znači, pomoz baža. Ti ono tamo, ja ću ovo. Dobro. What the fuck? Ok, I have a sword, I have a diamond sword. Imam dijamantski Ovo sword. je hakerčina. Ovo je hakerčina, ona obična jedna. Odakle mi imam drveni. Aj napravi mi nešto dijamanata, molim. Ovo nemam toliko, vrat, imam za mačeve. Sam radi ima miner, pa mačeve sam i mislio. Nisam mislio da mi praviš minđu od dijamanata. To ću ti pravi napraviti. Znači ljudi, gledate li vi Muđu Ćaleta, znači stvarno postoje dobrih youtubera na Balkanu, ali oni su klase, ako ćemo iskreno. Ja i Muđe zajedno čuvali ovcu. Aha. Iznad brda gore. Ja ću da se bridžam polako. Nemoj se bridžat dok ti nisam dao šut, jebi ti. Ne bre, Evo ti. jao. Kako sam zasteknuo, kao da mi ga je neko duboko ubacio. Deep into me. Pa dobro, do duše ti to voliš. Oh fuck. Inside out. Gdje pade ovo? E pa koliko je ovaj iron, šta ti mi... Od gvožđe. Metal. Živimo od pička materina. Minđa. Evo ti moje pantas. Hvala ti, velikodušni Safete, vidi njega, vidi mene. Ajde. Ovo ti osveta za ovo što si mi sad. Šta sam ti uradio? Minđo. Nazad. Pazi, Stef. Ajmo. Hajde, brzo. Ne može brže. Idemo za njima. Idemo za njima. Idemo u avanturu. Koji klan, Kako smo ih podrali? Znači, da li smo ovo mi ili nas neko prati? Da li smo mi ili su labudo? Da li su mi ili su mudo labudovo te bro? Meni treba neki bow. Pa meni treba, super. Imam bow. I have a bow, mate. Evo ti ovaj. Drži ovo. Koliko igrača ostalo? 5? Ne, timova je 5. Ne, fuck. Jedan pao budala. Šta? Pazi! Šta se... Kome je ovo damage bio? Šta je ovo? Drži! Neko se... Evo ga, TP-o se neko. Ne, ovo je bacio neko ovo ono zombija. Šta mi daješ bre? Pa hoš usit jednom. Šta? A eto tu što sam ti dao. Pa to što si čuo. Ček. Rolls nice. Eno ga onaj, opa, jedan hit. Drugi hit. Treba i meni jedan bow. Nađi. Nađi se. Sad ću jednim pošao. Sharpness, kit, nice. What the fuck? Oh. Mislio sam od onog Guardiana da je igrač. Pazi, sad će nas napadaju. Sad su ovaj kao World. Aha. Nemam ovaj, kako mu ime? Bow, treba mi bow.
Bo, A, treba mi još jedan string. Vidiš li gdje onaj pouch? jok. A ju, šta? Daj brate, ovaj lik me nevjerojatno nervira. Nema ništa armora, ja ga mašim kao budala. Opa! Evo ga bu. Opa, evo ga. Oni su gore, pazi. Iza nas su, ja ih nisam ni vidio. Pazi, Safet, iza nas su. Minđe igraju kao minđe. Ček, sad Jedan ću pao, ja... jedan pao. Jedan pao i pobjegao. Eto ga, jedan tu. To, doktor. Znači, da li će ovo biti druga pobjeda? Za redom. Oh ma... Šta se desilo? Gulna se objesno. Ti zino pa ga skinu. Ahohoho. Brate. Ja. Opa. To. Kako nije umro? Ma to je to. Nice. Da li moj kill bio? Jeste. Archery. Druga runda, drugi win. Idemo u treću. rundu. I taj ljudi imamo na trećoj partiji i zapravo sam da kažem, što vidite, vjerovatno imamo overlay za facecam, vjerovatno, znači ako je sve u redu tu je, a ako nije znajte da je Aleksa nešto zeznuo. A vjerovatno neće biti. Laže sigurno. Ma ne lažem pa ljudi. Ma kako lagano, ti si ništa, ne i dalje. Šta sam ja? Ne smiješ tako, je strahopoštovanje ljudi. Pa to... O, evo ih, To ti kažem. evo ih diamonds. Au, da nas neće opet oni za... Naši... Zafrkat. Aaaa! Ukonac. Znao sam. Ukonac, znaš neka odjedno mi mrtvi radi sapet. Znao. Okej ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu, nadam se da vam se svidjela. Ako vam se svidjela ostavite neki like, share, skies ili bilo šta što se vama sviđa to ostavite. Tako, to je bilo to, mi se vidimo u sljedećoj. Ako vam se ne sviđa, ne morate ništa ostaviti. Nema veze. Ostavite Samo nemojte ostavljati 10 dinara. onaj... hate. Kako god hoćete, vidimo se ljudi.